ripoti saku alo wasaku Sweet Mary nengwati yengewara ripoti saku alo wasaku Sweet Mary nengwati yengewara umboneje pole sana tauma sukulu wakiti ya kuthi ngambo umboneje pole sana tauma sukulu wakiti ya kuthi ngambo we moingo Sweet Mary ndokoma nondo wakwa tena ukambia we moingo Sweet Mary ndokoma nondo wakwa okandavya watu iwene modongo Sweet Mary nokatoa kumoingo okandavya watu iwene modongo Sweet Mary nokatoa kumoingo December 24 Kirisimasi ni kwetele mbakasi Wabaloa December 24 Kirisimasi ni kwetele mbakasi Ukandavya ni wakola moingo Sweet Mary ukita matwikalanye Ukandavya ni wakola moingo Sweet Mary ukita matwikalanye ngewara nakumbuka maisha mtoto sukulu sinya jalo ngewara nakumbuka maisha mtoto sukulu asiara December mane na Mary ngamesosi nesasi ni yanauma asiamoya December mane na Mary ngamesosi nesasi ni yanauma karibu ma Sweet Mary sinya chalongwe telene sailovi asya mtoto karibu ma Sweet Mary sinya chalongwe telene sai